Hai menazi ibeting chua ilungta pen mene na main di gerzi kaisna kamai gumara sam news kederin sa CHUNA Times begana puanga radale Sri Lanka dege wang rabe chit gerzi kaiket September 21st 2024 ge presidential election Sri Lanka de guhang yape kachi behange mina kanchi chebelam ge boto kebe bamgudele aize tati betting kum chang na jang kai kana kum ge Sri Lanka dege economic crisis Keteu kesakti ura gaze maka talai ne pe mi unghang ze pe deina me reuga lu bachange public opinion pe deina me gumaning pirelang be teuze tetke gudeleize Sri Lanka de gu election de deuge ningting geuze pasuite me bone salai Sri Lanka de gu hangya pe president Ranil Wickremesinghe ne wang rabe presidential election ge sape regulai ke cheulei Ranil Wickremesinghe ne Sri Lanka de gu hangya pe tabam pungchu beze pasoge Sri Lanka president de pe economic crisis kum tang na jang kai kana kane kadam me kadai me pakte lu bachange hangya pe gutabam pungjam de lekane Sri Lanka badena ramene Ranil Wickremesinghe ne Sri Lanka economy te into sur hangji gane sokri te batak lugai lakse ki country zibam de lei marasam pomene saje president Ranil Wickremesinghe ne opposition party gu candidate Sajid Premadasa du election ga dogulei Sajid Premadasa ne dagum batak ne Sri Lanka gu economy te into sur batak pachem rangai je tingti gum economy bamdai rahange campaign te kyu zala le kachulei Sri Lanka Election Commission na saje Sri Lanka padena me both Tokyo do me eligible voter mina 17 million na leizai apo presidential election hange kacharang kang $33 million tim sakai de le kachulei Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomi ki mezer ku boro ge dilang bone sakting mi garaize tingti panuine ki zabambe Manipur de gene Assam Rifles paidung du lutora ki zabambe to prensi garaize Kokomi ne Manipur de ge Assam Rifles paidung du indefinite boycott de gudele zen to mena soge du pet kai de Kokomi ne rangchi chak kai ze Manipur de ge zikum ting kum chang na ja ka kuchum ke pe ke zikuchum ge ma pathong ma page rensi ze to kan sebe petse hezet kana ke ketse heteurei te zabambe ge Manipur padena mene tingti ne du Assam Rifles paidung du numkan sha zabambe CHUNA ane peling sing be chipeti be lugumze Manipur de ge Assam Rifles paidung du indefinite boycott tura sabka be pathode le je sale Kokomi ne sakating mi garai ze dana indi ke ze kreming e tingkum chang na jang kama dai ge retired ADG of BSF PK Misra ne marasam pomana ke ketse zungo zaman le je kampo bi national media ge interview te bi ge saje Manipur de ge tingti gum je de CE ge tnai be pungwangu le dina Manipur de ge ne paramilitary forces aket lupera patho ka nang le be sabeze Kokomi ne kanum te be Assam Rifles paidung lutona ra patho ka nang le je sale India de samrambe ki hulang dilang be Supreme Court ne zimain di ke zen ka srok rimai ge Indian sokri zai West Bengal nai Kerala de go governor laksa be go secretaries rosi pe da ge samkala le siro pe gaize tai te beze state aket ko pathol di be tatora bill pastora lang hang be pachang hang ke sinje pending kaize nalang be ge India de go hangya pe president Draupadi Murmu da ge lang ke sinje bambe palam palana rang si check kai lo je notice pe gai de le Aipo udoge tu sam kingong be hige samrambe ki gu pe Chief Justice DY Chandrachud ne samkala lesi Home Ministry zai West Bengal gu lakseve Governor CV Ananda Bose nai Kerala de gu lakseve Governor Arif Mohammad Khan gu Secretary Rosi pe da ga samkala lesi ro pe gaize pram pezet me gu bodi pe ne same bin samwangze pe ga be bill kyote sera pending kaize pachanghang ke sinje na lang bege president ta ga pe ke sin gan sibe te ku box me de chiga ne le zai nika kuchum lungge pokak rahang rangai dele senior advocate KK Vino Gopal ne samrambe ki ge saje airameze India de go hingdele sikwak to pangdele je sale Assam de charai do medam je mi pomi pai gun ti ke be hura dele je UNESCO World Heritage Site go list cultural property kangene kagyut kai dele Aize India de nai Assam de hange parimba iben nai pathodi be to dele CHUNA apo bamze param bezet si gun ning to je chi bam rahange sulungang rai ra bere hange reko je bam dele sarai dio moidam parimba ibeze pezet chamsei je kachai ka bai ba himlo poine pyramid like structure pachung kuchum telu je petun sum phang ben sum ga be peluita gumle aize Thai Anghom dynasty gule gchele sarai dio moidam ne India North East region anui North East long ria go nam di roge railang beteuse cultural site go hengeu te be tu lutorai lang uri le gchele
India de gu body pe Prime Minister Narendra Modi ne zimain dikyo je kai srok rimai ge 1999 Kargil War ge India spy me chadi me bodu ngei to be nai kru ga beta to pega bi ge sa je Pakistan de ne tingti puni to mo be ne madu chi gai mak che hagwang ge de te ko bok che kum to ra ka dal me bodu gum je bam la release Kargil War Memorial ge sale PM Modi ne sakating mi ga rai je Pakistan de ne India de du ngira pachem ranga peta ne ma pathom pe petse 2 lakh 10 jabam dele kane madu chi gai mak chala relay ke chole 1999 Kargil War Pakistan na India hare to begene India spy me chadi ma bodu hinge to be na kru ga beta to pega bi hige PM Modi ne saje I me spy me bo punering ting India de hange pe pet ka me duidu India pe de na mane ngai ja tak lai ja I me spy me bodu Kargil Vijay Diwas ni ne ning to ten jabam gulei ja sale anui hai mena ne chigai ra ile Kargil Vijay Diwas tariam je tingkum sangne dikyo jengkai sroke Operation Vijay 1999 Kargil War ge India spy me hrengam pet lu betting mik kru ga beta to bega betting mik tele Tamenglong district ke electric omak che network se bezigne na maigumara sam news agene loiga radeling pi guys ang kingani mele ne du to dele azine lungta pen me na maigumara sam news agene loiga dele